pepe fou. Ta fe le lafu pepe o le ai. Ta fe le tele o le au o pepe sori tu la fono o le ai. Sei toe sila i le melea. Sei toe suena ne al melea. Toi teu le melea, toi tu yeisi fa le lenga fa punga lea. Leanga lela fai mo meta alo il to tele. Ora ula unga le te malmalo il matu forsa le to tele au fanga ukas. Le inga ma fa wa i lavala. Le fa mai apostolo Paulo fa i tete nei avertonga Saulo tonga matonga fiti al ti Apollo. Fai tete ia leina tutusa ana matau ma le fina ngalo le atua. Sa o tau ele fai longa lanu le atua. A o le atua o le ami o tonu. E fai mea sa o le atua. Ele fai le atua se awala e pi o istangata. Sila nama. Sila. Ma nei foi pe whanau le pepe. Se va e lua pepe fai poipo. Ma nei se fei si tupe. A lei si pepe fai poipo. Ia, awa le vei se mea. Awa le vei se mea. O le fesiri. Fai longa lanu. Le ai. Alofa fa pito. Le ai. Fai le me fina ngalo i le tua. Te ilora utala sao atu le pa. Fai le mea nga. O le ua tatou tu le ia fatasi o tatou tangata fai la mio tonu. Nanga ngalau ele, ela fai launga la sare upulea. O te aluatu ele atua mania o luma. O te aluatu e mania lia o vai tafe o manuia. Si? Te aluatu e mania lia o sua uu. Po le ala le tele o tamao inga ma menei, pe mai le atua te fasino atu ya o tole me silinga le lei. Faila mi o tonu, nau le alofa, sa vavali ma le atua ma le loto maulalo.